Kovela hian thil mak pian phung dang lam Hmuhnawm khwal zin hip thei thil Hmuhnawm bik tak kan tiang chi hi atam em a khovel khomol pui rang ah hian he tengang Hmuhnawm hi zir don chuan zir tur le han soi tur hi tam takomani chuti lai chuan kan India ram chunga ngei po hian thil dang lam bik Hmuhnawm em khovel pian kenina alo siam dang lam bik te le mi ring siam chop thil te po danglam tak khwal zin tam tak hip thei te awm nuala tu tuma chuan Gujarat state a thil Hmuhnawm danglam bik pathum te hi kan thlir don ani pakhat na chuan run of cuts anti hi kan the to thino me he run of cuts hi Gujarat state laili thanglam dewa omania mun tam tak te hi chu Pakistan nena ramri borvela om te pone bokani alarna chu helai hmun hi round of cuts kan ti hi thleler zau tak ang maya achitam tak om khom na chi salt dessert tia an riat le an soi fo thin khania he thleler hi alian le ate a oma alian so ke hi great run an ti ate zo ke hi little run ti an soya hemi pani hi belkhom phei chuan a zaw zong hi square kilometer sing ni le sang rut set a zaw ani an ti ani zaw hem takani hetiang khopa zaw run of cuts muna achi salt dessert ti antia tin white dessert ti an soi boka hi achan chin an soi dan chuan kum tam tak liam ta khan khovel leilung in siam danglam le in thak zela hian tectonic activity awangin Arabian Sea tuipui nuai om thian kha atol chuak ret theta tiang hian Arabian Sea tuifin riat ne na in zom na te palo chatta a chuan he run of cuts hi tuna ani danang hian kum tam tak kalta khana lewin siamani antiani tuifin riat Arabian Sea le run of cuts muna sol dessert te hi alewin then thanta kawangin tuifin ret tui naron chim phatachi alova a hrangin alo omta a chuan hun alo kal zela tui te hi alo kang ret zela chimi tui alo kang hun a chuan tuifin riat ni thin alo ni wangin tui al tam tak kha tui akang meu chuan chi an lo changa ti hian thler zau tak ang azau akha chi vek khalo ni tani ti hian white dessert ten ti attention salt dessert ten tia khovel hian a ria mu chakin helai hmuna hian kal chakin khwal zin tam tak an te dul thina ni chuti rual chuan India rama chuan monsoon na tak ki kumtin kan dong fowa monsoon lai chuan helai hi mun zau take tuina chim vek thina wangin heng te mu thai ani lawa tui noya oma amai ro chu monsoon om lo lai atlo thai hun lai a borok nam hun lai te oma chung huna chuan helai a tui te alo kang le a chung huna chuan chi thler zau taka lo chang le thina ni heti hanen mei chuan vur hun zau tak te po ang em a amai ro chu hetia kan mu thai zong var hi chi vek kha alo ni tani achan chin an ziana chuan tui thlin lai monsoon la hi chuanin thlo hian om zia nei vak lawa amoi na te aro pui na te mu lei thei lova a thlo thei hun tha an soi hi November thla atanga February thla inkar borok nom hun lai te hi an thlo thei hun tha an soi ania khwal zin tam takin an thlo thina kumsang ni som ni parok report hi Gujarat state tourism lam hian report an lati chuak chi lova hemi kan bo sei lai hian report alan dan chuan kumsang ni som ni panga kum kha chung rongot po khan he white dessert salt dessert an ti boka hi mi noi som chawngin an tloni khwal chin po hip tam khop mai achan chin an soi zel na chuan hetiang chi tam turu lu tukhi company tele tual chong mi tam tak te point a processing factory te an siama eng tinamo an siang danglam leya chu teng chuan company tam tak te point helaya chi hela in ei tlak turin an siam danglam leya chung te chu India ra mun ranga chi kan ei atan te hian an sem chuak na sa ni ti te achan china hian zialan tel ania India ra ma chi kan nei thin a percentage zonga chhut phei chuan helai run of cuts puna chi te hian kan mamo tam tak khi helai hmuna tang rong kalani ti azia te po ni nge ni pahnina chuan statue of unity kovela hian milim statue kan tiang chi hi alian ber hi enge ni ti in zona te hanzo ta ila Google te AI lama te po hanzo ta ila
kumin kum sang ni som ni porokal mega hi chuan chana kan hmu tur chu Gujarat state a Kevidia colony Narmada district Hmuhnawm Statue of Unity an ti hi min ko hmu tur chu ani mek ani khowela hian mun rang ranga construction kal lai te alien ber ni tura ruam man te thil tam tak hi aom thin awangin in chong sang ber tiang chi te bazar lian ber tiang chi te po hi athar hi chuaka adanglam thina tundin muna chuan milim lian ber chu India ram chunga mi Statue of Unity kan ti hi alani reng zel ri ani he Statue of Unity hi asan zonga hi metar za somret le pani zet mayania a fit zong chuan fit zanga somkwa le pasari zet asang ani hem mai ni chu tulim nge kan ti chuan Sardar Vallabhbhai Patel India ram Deputy Prime Minister le Home Minister masaber Iron Man of India tia kan riat thin lim khania he lim hi khovel huapa lar New York khopoyami Statue of Liberty kan ti lar tene na alen zong kan compare don ani chuan Statue of Liberty ai khwana let li vel zetin asang ani he lim hi Sardar Sorovardam bul nai lokadin ania he ti khwa han thlir vel nan poyen he lim hi arem changin a tha mani a design tu hi Indian sculptor lar Padma Bhushan choi moina ro pui takte polo dong to Ram V Sutar ania asakna thok tu te ro hi chu lar sen enter bro ten nia elenti tia kan thin te kan nia October ni somthum bakat sang ni le som pathum atang khan alung phum na antan atanga na tan ngal charin thlasom thum le pathum vel he lima hi an sa a an lungphum an hon ni October ni somthum pakhat cham chi October ni somthum pakhat sang ni le som pariat khan he lim hi hon anita ni asaknan hian an report dan chuan India poisa in cheng Bible che sang ni zakwa somret le pasari zet central ani atam khop maya a US dollar zong chuan US dollar million zeli som ni le pani vel central ani he milima hi khovela lian ber pakhat an tin mun lua tu ne miu wangin mitam takin mu an cha ka tlon cha ka khwal zin te po hi an bai se lo kangin a hip na se me ma tlo tu za ta hi cho rual ani dan chuan ni tin mi sing ni le sang ni vel ni tin he mun tlo tu anga chu tania chuti lai chuan vai ho India rama binol pui tamzok hun pui kan ti Diwali hun lai ro chuan he Statue of Unity hi nikhata mi sing thum don ten an tlo thin ani atlo man hi mi pakhat tan poisa chiar za ta oma nikhata heteng za tin an tlo chuan he milim an tin atanga sumlut tura po hi atam ve le inarin omani khovela milim lian ber nimek kan India ram chung a aum te po hi thil lomom le ro pui tak ani ve apathumna chuan Vantara Gujarat ami pokyan thlir ve leila Vantara anti hi chuan metam tak chuan kan lo the to theno me chuti lai chuan thelo te po om ve thei tho buka tuna hian khovel huapa thil Hmuhnawm te mi te mu chak ni turin tuna hian he Vantara hi alar chho mek zelani khovel huapa YouTuber lar tam takte pon helai mun hi an tlawa an tilang na saviu to ni khovel mi hau sa top 30 kumsang ni som ni poroka hian tu tenge ti nan en ta ela India rama tragin mi pani ming alo langa chu mi te chu tu tenge kan ti chuan Gautam Adani le Ambani te ania Ambani zok hian fapa anaya tu na hian lar khop maya chu tu nge kan ti chuan anan Ambani ania anan Ambani hi chan chen an ziana chuan anau pan lai ta to ramsa te ramsa ransa le ramsa lampang rim tua ta mangai mi tak ani na chan chin hian zek thina akal vel na le azin vel na a ennom atan te sarkas anga te sakei te an lo manga an lo thlung pe te sai te an lo manga tin mon chen kata chuan thinglian pui la rit tak te sai an nu son tira rim taka heng ramsa an man thin te hi a mu hian a khongai viau thin ani ome heng mi te ta na mun nuam zok siam sak te ei tur tha zok pek te adam lo le nat na nei te po en kol na zok kan pe kang chi te po hi ano pan lai atanga alo khongai alo dream thin ani wang khan a rel ru om rang thin nia soyania hun lo kol zela kum sang ni som ni pali alo thlen meu chuan mi hau sa
an du la tui zong an ti du phot chuan sumlama boilo an nia wangin Gujarat an company lar tak mai Reliance Jamnagar refinery complex a dream ti lo tling turin mun abun taru maya azaw zong hi acre sang thum atanga sang thum zanga vel lai nia soi nia chumi mona chuan vantara kanti ramsa te ta na Hmuhnawm tak tur chu abun tarup mai ni kan seita kang khan mi hausa sum nga billionaire ngat an ni bok wangin mapo anda chak khop maya an tumber chu kan seita kang khan ramsa en kol na mu mal dong lo te ti du da te en kol zi nga yang chi te khatiang rang te kha an la khoma duat ta ke en kola an zelen na te pe kira e tur tha te pe ka chu tianga en kol chan tu mani wangin mun rang tengin ramsa khatiang te kha an la khom chur mai ni an saidan chuan in diram chung ba ga hian khovel ram rang tengin hete gang chi ramsa te hian la khoma ti du da tuar le en kol na mu mal nei lo ang chi te en kol zui ngai vek an ni eman la khom ti ro chu kan threvek lawa amai ro chu he vantara hian kan mu fo thin ramsa komon tak tam tak anom lain ramsa komon lo tak dangdai tak TV te ramsa channel kanen puwa kan la mu lo tur dangdai tak hi he vantara hian a oma chu youtuber thengkhat hian an tlawa an tilan na tengin heng ramsa dangdai le mak tak mu tur wang tak te pohi tam tak anomani ti mu thei he muna hian ramsa te kan seita kang khan duat tak en kolania laboratory le ransa hetiang rim en kol na hospital changtlung tak te po anei thlap maya ahung chunga hian chu mi mun en kol tur chuan mi thiam tak doctor rual iveti doctor ang chi te po anom treu maya achan chi nang zina chuan hemi chunga hian en kol tu le athok tu rongot po mi sang ni chuang an oma soi ania helai mun hi thiam na changkang ber le tun lai technology thar bera thuam ania ramsa en kol na tur hian changkang le tha thayang ber duat thayang berin engkim hiang kal puyani ti alang thayani tun mona chuan helai vantara mun hi lar view to ma sela mi ten mu chak view ma sela mi puitan adu ta na tlo thaya khon khani lem lova an ti dana hi chuan private rescue and rehabilitation center ang te wani wangin sahuan zu kan tiang kha ani chi lova chawang chemi puiten duin han tlo ngot thei khani lova abik tak ang chi chawin an la tlo thei ania huna kal zelanga puana namba nei te po hian mi puita na tlo thei hun te po an la semen na phalve tur angai la huna kal zelanga khovel ramsa tam tak te pen lamang zelin narin oma tuna chuan kan no pan laia kan mu thin tam tak te po mu tur awang chho zela khetiang ramsa tam tak mang mai theitin huna ding te le wang tak te po hi khulai ananam bania vantara khwan mu tur tam tak tuna khwan om meka nakena chan khovel hian mu chakin anna pan supin arin omani